Kuri andu wengi mawira thiini wa Kware monekaga mari ma arume kumana na uritu uria ukoragwo mawira macio. No thiini wa itura ria Nganduri gicigo kia umbunge kia mbere Therero kaunti ya Embu, atumia ni makararitie mwiciririo uyu wa andu na gwitonya thiini wa mawira ma Kware na makiria kuvura kagoto. Kagoto gaka niko tutegemeagira guku gwetu muno tondu rira gutari mbura niko turicaga tondu tungiuga ni gweterera tukathi ibarwari cia mithemba ingi tutingiciona nondu nginya gutire mbura. Koguo kagoto gaka niko tugitegemeagira tuthomithie ciana tugure kya kuria nako wana ningi tugure nguo cia kwiguika wana cia gwikira. Wakirauko atumia maukagira tene mathi Kwarere niguo mavote kugia mbeca cia kuvingia mavatara mao. Ni wira maiyukite ta wira wa family ciao guku makiuga matingitikira gutigira athuri ao itemi rionthe ria kuvingia mavatara ma micii yao wa mundu akigeria munyaka wake atekumakanwa ni miario ya andu. Tutigucaga tukigua kwigua nthoni tondu vari ukuthie ukiona kindu iyo ni ofisi yaku no uria wikarite wariria gauka kureterwe mutingivanana na mavinda maria ukora muhokithio wirari to uyu nuko thondekete mucii tondu mavinda macio ndukona inegene gwaku na ndukona mbara gwaku. Ni ndethagiriria muthuri wakwa kuthomithia ciana icio tuvote kuthomithia ciana cietu na ukithira wanarari murituvire ni wegua vuthirwa. Mutheri augire haba na haba ujaza kibaba. Riu rira muthuri athiete Kware mwena wake kana kibarwa kira kingia kuruta mutumia ake giki family icio nurona ni kandite gwika maundu manana nana gukira mundu wikarite etererete. Na riu ningienda kuimiza wa mama ni wira wetu gukiriria micii yetu. Kagoto karia mavuraga maendagia wa ndoo imwe ciringi 15 no mavotaga kuvura kagoto kegana atia wa muthenya. Va muthenya umwe no ambure ndevete 10 ni tacio mundu angivota kuvura ndira ukite kwini na mathaa mara magirire no ungikorwa andu ukite mathaa mara magirire ndungivota gukinyia ndeve icio. Riu nacio ni ciringi magana maya mairi itingivituka vau ringi no wonaga ni twathukuma wana kiumia kigima tutari agwatumbia kuma Jumatatu kinya Jumamosi na nduri wona ndururu ukamionwa Jumamosi. Thiini wa Kware no ni nguciriritwe ni mutumia uyu uria uramenyekana ta Muthoni wa Magara uria ni wa miaka 74 na arambira wira uyu wa kuvura kagoto aurutite gwa kavinda ka miaka 50 na arauga gitumi kinene gia kwirikia wirari uyu ni kuma muthuri wake avuruka niguo avote kurera ciana ciake na arauga ndarona akiutiga ni undu ndendaga kwaranjara akivoya. Kinya mbia cio kuru ni ndigwataga na nikyo gitumi taruna augire wana ndakuthie na maru ngagendaga ko nigenda guo monendo mone ciringi yakwa tondu gutinda ngera ta uria kumbita Muthoni ndina kunda gasai na mbera ndekindu niguo arambira runa kiugo kiu nikimbigucagiria ruo ngorori mundu akimbira ndekindu ngiuga riu nwanginya ngaicaririe ciringi yakwa. Athuri aria marutaga wira thiini wa Kware no na aguri a kagoto marauga kurutithania wira na thuguri na atumia aya gikoragwo ari gikeno kiao. Wira wa ngio kwa mwaka muno tondu mungi mutimiro kabitani nake. Yasa mutibitani ayo mutibitani na ongia tondu taruma makana abura muno kana kumethiro kia ngui mathinga makeria kabura kagoto. Lakini mangia arumia utongetinde tondu ni tugitanga na mwa bana tugitanga tonga turabuthania. Na ni makanda agukiriria no tai murive ona tio ugikombea na andu arume tondu andu arume warega kumuriva ukethire ndi ingi ni mukurani ni magegonona na tugunda muno kugura kagoto garia kavuritwo ni atumia tondu ngenji yao ni koragwo iri mbega ni kagoto gatukanitwe na kwina kikonde gikoragwo ki kagoto ri gaka kairo na ongia matietikagira gutukani na tunyamu tutucero. Kumana na wirutiri wa atumia aya andu ethi vamwe na mwengi ni mauritwe matigage kwaraga njara makivoya thirikari imatethie kuona mieke ya mawira ni kunderete. Vanduri Vainoro TV kuma kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mungai.